Iza namchong mada aziza ina sunaga ZMFC bu president ina pung bam dale azim roga nuin mainan tharai lam reda ujana maiga nui final hang chang mudo misui sang dale chuja nui zem ram ga sui tem ram na nui jang ngasang abe bijegna poria nui thang dale nui ngagai be bijegna mang talai na nui ta chewang ga anui go sarang kang leja nui daga kang ketuga chelus tu nui kang abigena anui poria nui di hang no bijegna punui ngai embo chudo nuim sui sang dele zai ani player mudo angka kanana haim nana chaja punui lai kai japni nan thagai bi jigena player pere do misui le namai gena anui je mudo la na thahang dele ai sone ibi jen tharanga anui ning taj bangule ko jigena kan do ngai pere bunai anui haim na ekachun chaja ekachu ngaja bambe jigena anui poria hang dele ka cheba I Lang begitu, anu ZMFC Football League Adima Saugia kan tak begitu, mai anu final tang cangda, jesu 2 lakh tadi, jesu melung siam le mai na ZMA distriknya mai na relang becang mesti kena, di makle sudu final lang cangdu, laram sui siam le, keceba ham na seorang ada, jesu tu hasuang kita begitu, soi bi hangra, anu puim pe misal tema hamay ngaj be perega soi bi hangle be num tele chebam na rang tele le sudo hamay ga nui president secretary changjaba me chimang mele bamgu pose na chuna rang la chele anugu president namchung nei me pane ZMFC gu president te jala moi chatui pen me pane VP te la moi general secretary I kibabe pa me ina general secretary te la moi assistant secretary roki ba pane General Secretary tel moi, jai Finance Secretary ngamlang, pame pane Finance Secretary jai anuigo Treasurer jai kini kambe riame pane Treasurer tel moi, jai Coacher, jai lungbe jai Assistant Coacher, Ilya lungbe jai anuigo Team Manager, Ilya Spenme Assistant Coach Manager Barat riame, jangne anuigo Coach tel mere. Ajide him di gambe pamada is ZMF Football Club go captain dele jai na namai anugan tabge anu winner lulakti dele lestu migo teammate meram jem sui dele nuina reuja sacrifice te jan tai bibjina jai na pakna bge anu financially kalaksia di bjegena anu go player meram ja ma da punui ta chuwang rabge punui anga rangkang charangkang jai pein chui mak bjegena du angsa mana anu exam bam dau jai deire lung bjegena mata tu ranam jina mbei dim ram du bamdi financial problem gena anu kuang ro lakti dile wang dai bega aga anu ZM go leaders nam jedu kya male nanguina supportive bijigena mai agum ria chang lu ja wang dai rabga ai sona anu ja supportive lo je kya mai dile asui dile lumda aziza haje pame iza chunaga Iran Rong Student Union go tribunal te zalamui Sui sana mai ZMFC mo ja ga dia se ground gan tha ja nilai kai kan tha ba ngolu ja mi sui sang rai khana pau sia da puni plin lai kai tha ja ban pere ga mai apuni ngam lak tha da le su do ai ja ni ZM ro ga
DSA ground ga kan ta baza aigun bria peset fu biga hang baza rai lang bre da nu di ma so lung na nu jeme ai ga samram ga lung ba ro ga na pnu ji do misui sangda kana milung wang chama packet ja uni players mo ro ga na hang sam radi hang sam pnu yang sia bje ga na mina gui ja ba ma te chime bau ja wang chang mak ta di bje ga na milung ne da pnu wang be lai na ja bau di mena milung ne ja bam le le su do apo ria ga do milung wang chang sang nui wang kadai biga CM ka panta biga thagu nui judo selected ga jala muida raja anu jema dai dai glame bam sang bam lam reina aib na punui ja ngaga ranga nui ja kyam ga dele jai IJMF FC ja bisuite mena kla yimna ke hemna pungchu maka lesudo kan ta biga lung pe ma bija ja hung mena pungchu ai ko lai ko je na pui pe chang ja ma government ga sai ta the ja ma politician ma jai business te ja ma contractor ma mimi ga mi hera I jabam rama angya ja IJMF sidu te in to gara anu ZG te in to gara ba hanga nu je kyang mai dele ma IJMF si ja 2 lakh ti ba anu jembo 2 lakh ti ba hanga mina ke mina ning ai jala mu dele da jan somai wang ka ta bitna mi kui ga anu jem ba na du singra anu jem ba na ku hu biga sap ko chang sing ranga haimna lung pe gara hanga nu ja chita wa dele ja haso hang ka dai biga ai so ki ban tharanga anu ha gujala mui ai so punu te chibi bi te tara punu kan tha biga pampui pe bram le ni ga rangkang lam ga jai amanin ki pe bram ga mimi ga ai YouTube channel pm le na nungui ai ja nga ga jam ra ni ko comments ki pe ga jam ra mama ki ba ke te ga jam ra nungui haim na ja kyang mai dele suida lumda